Dobrodošli u magazin Hrvatsko hrvanje. Ostanite s nama te saznajte kako je prošlo četvrto kolo Hrvačke Premier lige. Ne propustite i ovog tjedna pogledati 5 akcija koje su obilježile ovo kolo. Posjetite društvene mreže Premier HHL te glasajte za najbolju akciju. U petak su Hrvači Vindije dočekali goste iz Petrinje. Prije početka susreta na papiru su stvari izgledale dobro za Vindiju, te nitko nije očekivao tako uvjerljivu pobjedu Petrinje. Momčad Vinka Kadečke slavile rezultatom 8-2. Za ekipu Petrinje pobjede su ostvarili Mikulić, Vidović, Šimatić, Mitrović, Puklavec, Mateo i Karlo Kodrić te Matković, dok su iz redova domaće Vindije bolji bili Frankol i Fodor. To je nama jedan od težih poraza. Mislim da moramo malo staviti glave skupa, vidjeti zbog čega se to sve danas dogodilo, di smo kiksali, oni su se dobro posložili. Rezultat je možda malo prevelik naspram naše ekipe, ali to je sport. Evo, danas smo kiksali i rezultat je takav kakav je. Tu je dosta loše ušao u borbu Mihajl Bešćanić koji je do sad pobjeđivao Vidovića, znači tu smo računali pobjedu. Isto tako Sambolec je izgubio zadnju minutu koji je bio rezultat 7-6 pored Kodrića. Po meni on isto tu trebao puno bolje odraditi taj meč, to bi već bilo 6-4, tako da to su sve nijansi, ali evo velim, njima su se danas poklopile borbe, odradili su odlično, bili su prava ekipa i to je pokazatelj rezultata. Danas smo ugostili Hrvatski klub Petrinju. Oba dvije ekipe su malo miješale kategorije, htjeli smo iznenaditi jedni druge, na kraju smo izgubili 8-2. Nije išlo dobro po našu stranu. Ja sam hrvao u kategoriji 79 kg protiv Roberta Sigura, iskusnog Hrvača. Borba je završila mojom pobjedom, mislim da je bilo 8-3. Bio je napet meč do samog kraja, odličan meč u odličnoj atmosferi, bilo je dosta gledatelja. Htio bih ovim putem čestitati Hrvatskom klubu Petrinji na pobjedi. Pokazali su zašto su prošlogodišnji prvaci i glavni favoriti ove godine. Sljedeći meč nas očekuje za tjedan dana protiv Hrvatskog kluba Sesvetski Kraljevec. Kod njih idemo u goste. Vjerujem da će biti odlična atmosfera koja i uvijek je puna dvorana i bude spektakl. Tako da pozivam sve ljubitelje hrvanja u Hrvatski klub Sesvetski Kraljevec danas pobodri i to je to. Pa o samom meču, nema se šta previše za reći, danas totalna dominacija Petrinje, stvarno su pokazali zašto su bili favorizirani za ovogodišnju ligu, kao što su i prošle godine osvojili. Pa da, mislim što se tiče te borbe, isto nema se šta previše za reći, stvarno s njegove strane odlično odrađeno. Moj cilj je iskreno bio da idem na aktivnost u stojci i da probam pobijediti na taj način. Znao sam da je opasan u parteru i da mogu očekivati da bi mogao dobro napasti. Iskreno nisam očekivao baš da bi me mogao krenuti 4 Aufreizera, ali desilo se i moramo čestitati. Stvarno ekipa Petrinje bez njega mislim da bi bila u velikom minusu. Uvijek idem maksimalno i uvijek želim pobijediti, samo ne znam, možda je ovo samo neki loš period i treba samo raditi dalje, truditi se i mislim da rezultat mora doći. Odradili smo odličan meč, mogu isto tako reći da smo ih malo iznenadili sa postavljenom ekipom, što u stvari govori kako mi imamo dužinu i uz to i kvalitetu i objektivno ovaj rezultat 8-2 je, ajmo reći, realan. Moram pohvaliti sve dečke iz Hrvatskog kluba Petrinja, svima čestitat, odlično odrađeno. Evo 2 poraza minimalno, Robert Sigur koji mogu reći da malo i bolestan je bio, no međutim stavili smo ga svejedno u ekipu, odradio koliko je mogao.
No međutim, ostatak ekipe je odlično. Vrbanac Dominik, njega smo morali dignuti u ovu veću kategoriju, s obzirom da ima tako malo kila, on još ne može parirati Frankolu i mogu svakako još jedanput čestitati dečkima, dosta sam i ja iscrpljen u pripremama za ovaj meč. Vindija je ozbiljna ekipa, čestitam njima na pruženom otporu i to je to. Evo, prvi dojmovi nakon meča, rezultat 8-2. Evo, ne znam šta bih rekao, mislim da možda i nije realan toliko rezultat, mislim da su oni možda i bolji, ali mislim da ih je poljuljio možda zadnji meč protiv Sesveta i da su pali psihički, ali eto, mi smo prvaci s razlogom i tako smo i odhrvali. Miha i ja se znamo od početnika i hrvamo već skoro 20 godina jedan protiv drugog. Evo, možda je njega iscrpilo Europsko prvenstvo, pa nije ušao sa nekim žarom u borbu, bacio je na sebe nešto i ja sam ga iz toga tuširao, ali naše borbe su uvijek takve napete, nekad on pobjedi, nekad ja, ovaj put je sreća otišla na moju stranu i to je to. Evo, spremamo se za meč protiv Sesveta sljedeći tjedan i to trebamo pobijediti, završiti ovu polusezonu sa 100% učinkom i pripremati se za nastavak sezone. Izrazito ugodna atmosfera, napete borbe, iako možda rezultat ne odaje da su borbe bile tako napete, 8-2, ali moglo je lako otići i u njihovu korist neke borbe. Mi smo se malo regrupirali, pokazali smo da imamo široku klupu koja može pokrivati 2-3 kategorije. Što se tiče moje borbe u 7-2, protivnik izrazito dobar na bodove, malo je prije umro nego ja. Vjerojatno je skidao kile, pa to je malo je otišlo u mom smjeru borba. Ostale borbe, ništa 55 kila, Filip Mikulić super odradio, Drago Vidović super odradio, tuširao, Šima bez borbe, odlično isto također, Puki, Karlo Kodrić također u 9-7, što nije njegova kategorija, odlično. Josip Matković kao najstariji član kluba i kapetan, perfektno, svaka čast svima, evo, nema iznimaka, svi su odlično odradili i to je to. Atmosfera odlična, Vindija kao naš protivnik, super, sve pohvale domaćina, eto. U drugom susretu kola ekipa Zagreba dočekala je goste iz Sesvetskog Kraljevca. Nitko nije očekivao jedan od najnapetijih susreta sezone. Odlična taktika domaćina na čelu s Davorom Jakubekom te jedna sporna sudačka odluka donijela je prevagu i susret je otišao na stranu Zagreba. Konačan rezultat bio je 6-4. Za ekipu Zagreba poentirali su Robert i Kristijan Bošnjak, Hrvoje Pavlić te Mihael Antonio i Kristijan Lukač, dok su iz redova Sesvetskog Kraljevca bolji bili Osmanović, Blašković, Šačić i Smetko. Prva stvar, trebamo čestitati ekipi Zagreba na pobjedi. Strunjača je pokazala ko je bio bolji, tako da ovim putem čestitke na borbenosti na ovom meču. Mlada ekipa koja je u usponu, evo, mislim da ovo za njih veliki uspjeh, definitivno za nas podbačaj, ali velim, to je sport, glava gore, idemo dalje i to je to. Današnji meč, evo, definitivno puno uzbuđenja i svega. Na kraju pobjeda, mi smo očekivali pobjedu tu, ali pobjedio je Zagreb. 6-4, čestitam im na pobjedi. Ovoga puta očito bili su bolji, bilo je na kraju sa Luburićem i Lukačem odlična borba, završila je mislim 9-8. Stvarno je ona bila neke situacije sumnjive, ali sudac je odlučio na stranu Zagreba i vjerujem on je to pogledao da je dobro odradio, tako da definitivno čestitam njema. Našim dečkima onako, malo sam nezadovoljan što se tiče njihovog hrvanja i toga svega, ali eto, takav je sport. Dali su, ja vjerujem, svi sve od sebe i eto, danas moramo čestitati Zagrebu, pružiti ruku i idemo dalje.
Evo, ja sam nastupao danas u kategoriji do 87 kg, protivnik je bio Josip Hader. Odradio sam onako rutinski borbu, ja sam i dosta teži od njega, pa sam pasivu i okrenuo 4 puta, ali definitivno on nije u nijednom trenutku se predao ili nešto, tako da definitivno vjerujem da je on dao sve od sebe i mislim da je bila dobra borba. Mogu reći da sam stvarno izuzetno zadovoljan sveukupnim dojmom. Mislim da smo kao klub super odradili protiv kluba koji uz Petrinju konkurira za prvaka i ove godine. Bilo je dosta napetih borbi, pogotovo evo, istaknuo bih, bit ću subjektivan pa ću reći evo, svoju braću. Odradili su 77 kg Mihael i 82 kg Antonio. Odlična borba, oni su tek ove godine ušli u juniore i aktualni su prvaci hrvatske reprezentativici i još se probijaju u ovom seniorskom uzrastu. Odlično su odradili svoje mečeve protiv odličnih boraca. Tu je još Kristijan Bošnjak super odradio, Robert Bošnjak također, tako da bilo je stvarno super borbi. Eto, moja je bila isto dosta neizvjesna, ali eto, hvala Bogu, uspio sam izvući na kraju 2 boda. Pa iskreno, bio sam malko iznenađen da me bacio šulter. Mi dosta ovako znamo i sparirati po trenzima reprezentacije i nisam nikad od njega nekakav takav zahvat doživio na treningu da mi je ušao ili neki dolazak je bio ili eventualno nešto uparterao ovako šulter tipa da me zahvat glave baci ili nešto, to nisam imao takvo iskustvo s njim na treningu, tako da bio sam malko iznenađen i onda me još izgoro bio van tamo na zoni i nekako kako je borba odmicala dalje, kad sam došao na rundu nekako trener me uspio smiriti, reći par tih ključnih savjeta i bio sam odlučan, hrabar, stvarno vjerovao sam da mogu stići, da može biti svega u te 3 minute i eto, mislim da me dodatnu energiju sam dobio nekako s tim ulaskom u švedski šulter i eto kasnije, kažem, bod za aktivnost, okretaj, eto mi uspio 2 puta izgurat, tu se baš nisam najbolje snašao, tako da eto, na kraju taj dolazak ja sam prvo mislio da možda čak neće biti bodovi, nisam bio odmah skužio da je on taknuo koljenom da zadržao na sekundu 2 u toj akciji, ali eto sve u svemu kažem dobro ispalo i velim i da na kraju završilo 8-7, odlična borba u svakom slučaju napeta, tako da evo čestitam Vijeki Luboriću na odličnoj borbi isto. I evo želim čestitati protivničkoj ekipi na dobrom meču i dobrim borbama. Evo, prvi dojmovi su takvi da nismo očekivali da ćemo pobijediti, pošto je Hrvatski klub Kraljevec, znači pored Petrinje konkurent. Stvarno je bilo na knap, evo, znači stvarno, šta reći osim slaviti, evo sad i veseliti se. Pa Ivića znam već duže ovako vremena, stare konkurenti može se reći. Išao sam sa Ivićem više sa iskustvom, znači sa nekom taktikom, mislim imao sam neku taktiku sitno u glavi šta može on bacit, znam da je dobar na zoni, da može proslijediti borbu na drugi način, ali išli smo korak po korak, bod po bod, ništa pretjerano i uz pomoć trenera i ostalih Hrvaća smo napravili evo ovaj zadnji bod rebura, znači Josip Hader mi je rekao rebura, ja rekao može, probali smo, bacili smo i evo, bodovi na našu stranu. U posljednjem susretu 4. kola Hrvači Sesveta dočekali su ekipu hrvatskog dragovoljca iz Brezovice. Mlada ekipa iz Brezovice nije imala šanse protiv iskusnih Sesvećana koji su slavili rezultatom 7-3. Trener Danijel Janečić upisao je 2. pobjedu u sezoni. Pobjede za Sesvete ostvarili su Hočko, Turković, Ivančić, Cigilj, Huklek, Hader te Koščić. Pobjede za hrvatski dragovoljac upisali su Knežević, Grbiniček i Grgić. Dečki su odradili dobar meč, ne mogu se požaliti, čestitam ekipi Sesveta, bili su bolji od nas i naši dečki još moraju dosta raditi da bi bili na toj razini, ali ok su odradili meč, više manje u svim kategorijama, a treba će nam još treninga da dođemo do te razine, definitivno. Što se tiče Seličeka, da, Hrvo je u višoj kategoriji, pokušali smo izbjeći njihovog Hrvača koji je skidao nas 67. Pa odradio prvi dio borbe ok bio, krenuo je vrlo dobro, međutim znali smo da će biti problem s parterom. Eto, nedostatak vjerojatno i treninga malo i fokusiranosti je dovelo od toga da je izgubio.
Pa ne znam, sad Grgić je dobro odradio borbu, standardno naš kapetan i trener Jurica Grbeniček, tako da i općenito, dečki su mladi, ne mogu se žaliti, odredili su to na razini na kojoj trenutno jesu. Za nešto više će trebati puno više trenirati, definitivno. Pa ok je bilo, da, skupili su se roditelji, tako ljubitelji hrvanja, lijepo je bilo i navijanje, onako kako treba biti. Mislim da je to za ovu razinu ok. Danas smo hrvali protiv ekipe iz Sesveta, nažalost izgubili smo 7-3. Očekivali smo malo bolji rezultat, da će biti napetije, tipa 5-5-6-4, ali evo, Cela je izgubio, to nam je već taj bod i očekivali smo još pobjede u drugim kategorijama, ali nažalost nije bilo pobjeda. Bilo je par dobrih mečeva, zanimljivih. Ti mečevi su mogli tići na jednu i na drugu stranu. Što se tiče publike, jako dobra publika, glasna cijelo vrijeme i jako dobra atmosfera. Ja sam hrvao protiv Petra Miličevića, pobjedio sam tehnički tušen 9-0, što je bilo i očekivano. Mislim da je mlađi Hrvač od mene, osjetio sam da je malo slabiji, ja sam malo stariji pa sam osjećao tu da sam jači. Sve je prošlo po planu kako je bilo i dogovoreno i tako je završilo. Nažalost izgubili smo 7-3, što je, ajmo reći, u jednu ruku i bilo očekivano. Dosta smo mlada ekipa, novi smo u ovome. Sesvetama ovo već druga godina, uigravaju se, ako ne i više. I jednostavno, dobro smo, dali smo dobar otpor, dobro smo se hrvali. Neki dečki su mogli to malo bolje, na primjer Cela, mogo je pobijediti Cigelja. Ali sve u svemu bilo je dobro, atmosfera je bila jako dobra, bilo je dosta ljudi. Užareni su navijači, sve je bilo odlično. Šta reći o mojoj borbi, pobjedio sam Stjepanovića, s njim sam se već susretao, znam ga kako hrva, pobjedio sam ga tušem, glatko i to je to, nema više šta reći. Bilo je jako dobro, Sesvete su dobri organizatori, imaju dobre navijače i sve u svemu bilo je jako dobro. Sljedeći put ciljamo na pobjedu i dati sve od sebe i ostati u lizi i to je to. Pa evo, mislim da, ajmo reći, iznenađenje je bio Zagreb. Iako ne bi baš rekao da je bilo iznenađenje, Zagreb ima jako dobru ekipu, posložili su se, imaju tu braću Lukače, svu trojicu, imaju Bošnjake, imaju jako dobru ekipu, imaju sve kategorije što je bitno i po meni to nije bilo neko iznenađenje, iako, ajmo reći, iznenadili su Kraljevec koja je isto ekipa. Borili su za naslov, ali s ovim porazom mislim da su ispali iz borbe, jer tu je sad Petrinja koja je izmiješala potpuno ekipu protiv Indije, tom se niko nije nadao. Dignut Puklavca u 82 i Kodrića u 97, jako iznenađujuće, ali evo, i oni su pobjedili i mislim da će to Petrinja do kraja sezone odhrvat kako i do sad i da će osvojiti opet ovu Premier ligu i to je to. Pa evo, pobjedili smo Dragovoljac 7-3. Dragovoljac je jedna mlada, perspektivna ekipa, stvarno dobri su to Hrvači, samo što su mladi, eto, fali možda iskustva i danas je sigurno da je iskustvo danas prevladalo u našu korist. Dragovoljac ima mladog Domagoja Celičeka, koji je stvarno jedan od većih talenata u hrvatskom hrvanju. I otišao je kategoriju iznad, borio se sa našim Cigeljom i Cigelj je to stvarno odradio jako dobro. U parteru je uspio preokrenuti borbu u svoju korist i pobjedio rezultatom 5-4, tako da super, eto. To je jedina, sve su borbe bitne. Kažem, ove borbe za koje smo očekivali da će pobijediti, svi su odradili onako kako je trebalo, tehnički i taktički, tako da eto, sve je bilo ok. Ja sam uvijek sretan kad se u Sesvetama bodri hrvanje, pogotovo kad je liga, dođu naši dragi roditelji i bodre naše dečke, to je stvarno fenomenalan osjećaj za mene kao trenera, a vjerujem i za njih na Strunjeći.
Prije svega htio bih čestitati našoj ekipi što smo pobijedili 7-3. Evo, moja boda protiv Domaga Celičika, odlična Hrvača. U prvoj rundi me poveo 4-0. U drugoj rundi sam kontrolirao borbu i preokrenuo na 5-4 i do kraja borbe sam kontrolirao cijelu borbu, cijelu rundu. Pa ništa, kontrolirati borbu cijelu, dolje u parteru moju specijalku dizanje ili out rise, kombinacije. Publika je bila odlična, stvarno dati taj zadnji atom snage. Evo, ja sam na kraju ostao bez zraka, ali nekako su mi dali snage. Kad čuješ kako navijaju za tebe, onda ti daju vjetar u leđe. Evo, završeno je današnje kolo, to je današnji meč Hrvatski klub Sestre protiv Dragovoljca. Pobjedili smo 7-3, ovo je druga pobjeda u nizu nakon što smo prošli vikend pobjedili Vindiju. Loše smo otvorili sezonu, ušli smo s 2 poraza, ali eto, vratili smo se s 2 pobjede, tako da očekuje nas zadnje kolo sljedeći vikend protiv Petrinje. Daćemo sve od sebe da tu pokušamo izvući pobjedu i završiti ovaj polugodišnji dio sezone što bolje. Jutarnji meč je bio, čini mi se, Hrvatski klub Zagreb protiv Kraljevca gdje je Zagreb pobjedio, tako da postaje neizvjesno u ovoj borbi za drugo mjesto. Petrinja se malo odvojila od svih, ona je prva, ali svakako će biti neizvjesno do kraja za drugo mjesto, čak i prvo moguće, zašto ne. Poborio sam sa juniorskim prvakom Hrvatske, sa Lajcem, odradio sam taktički dobro borbu, odradio sam 2 zahvata za 4 boja, tako da mislim da sam sasvim dobro odradio tu borbu. Pa evo, atmosfera kao i zadnji put protiv Kraljevca na domaći teren, odlična atmosfera. Zahvaljujem se našoj publici koja je eto i svakog meča sve bolja i bolja, tako da sve je lakše za ovakvu publiku. Evo, danas su hrvali Hrvatski klub Sesvete i Hrvatski Dragovoljac. Borba je završila u našu korist. Moja borba je bila relativno kratka. Hrvao sam protiv Matije Cerovšeka, pobjedio sam tušem. Hrvatski Dragovoljac kao ekipa, dosta mlada ekipa, uspjeli su se nekako ove godine skupiti, trude se i evo, svaka im čast na tome. Atmosfera, evo, uspjeli smo popuniti tribine, imamo tu jednu mamu Žubarnić, evo, ovim putem je pozdravljamo, koja uvijek drži atmosferu u Zavrelom i ekipu na nogama, tako da bilo je lijepo za Hrvat i to je to. Nakon odhrvanog 4. kola stanje na ljestvici je sljedeće. Na prvom mjestu je Petrinja sa 8 bodova, drugo mjesto Sesvetski Kraljevec 4 boda, treće mjesto Sesvete 4 boda, četvrto mjesto Vindija 4 boda, peto mjesto Zagreb 4 boda. Na posljednjem 6. mjestu nalazi se Hrvatski Dragovoljac bez bodova. Nakon izjava i pregleda 4. kola ostaje nam za vidjeti top akcije koje su obilježile protekli vikend. Alen Fodor, Hrvoje Pavlić, Robert Bošnjak, Domagoj Celiček, Tomislav Hader, nadolazećeg vikenda na rasporedu je 5. kolo, posljednje iz proljetnog dijela sezone, a snage će odmjeriti Sesvetski Kraljevec i Vindija, Petrinja i Sesvete, Hrvatski Dragovoljac i Zagreb. A mi se, dragi gledatelji, gledamo sljedeću srijedu u novoj epizodi magazina Hrvatsko hrvanje.